Agri Northern Cape e re ho repoa ha ditsie ke bothata bo boholo profenseng mme dibaka tse ngata di amehile. We have an enormous outbreak of locusts this summer season. It started in September last year, beginning of the summer season, and we're now on the third wave of this outbreak, and this is an enormous one. So the area is huge. It's from the Eastern Cape, parts of the Western Cape, through the whole of the Northern Cape. Mopresidente wa mokgatlo ona o re ba ngongorehile jalo ka ha borapolasi ba bangata le bona ba amehile. It have a huge impact on the cost of producing for the Northern Cape, and it will have an economic impact. And if we can't spray all the locusts timely before they get onto the wing, they can move to the irrigation areas of the Orange River, the Vaal River, as well as the Free State. Lefapha la temo le re ho tlalehile tshenyo e kgolo mme ba nka makgobonthuthi ohle ho thusa borapolasi. Re leka ka bojotle gone hore re le lwantse ditsetsi department e thutse tshone ya hore e procure service ya hore ya di helicopter e leng hore tla thusa di ground controllers tsa rona ba leng hore ba lwantsha ditsetsi. Ditsie tsena di nametse ditoropong tse ngata mme se di bile di phalletse diprofenseng tse haufinyana. Ke Katleho Mrapela, SABC News, Kimberley.